Nosotros vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de esta mañana. Nuestro temario para esta mañana es Dios prueba la fe de Abraham, ¿no? Y también podemos decir el sacrificio de Isaac, el tipo de Cristo. Ese es nuestro tema para esta mañana. Chayjana cojona panaikona que yarimute no kawankus que chersunche saber imamanta Isaac sacrificas kasangmanta akniyata Cristoan richana chimantan o que kona panaikona. Ari chayjana Génesis capítulo 22 chaypinriki kasanchis iskegak partipiña kuyakos o que kona panaikona. Ari que chakastan wakin ninko evangelio del sacrificio de Abraham nispam. Kay pinkashan allin willakuy mosoq willakuy qhispikuymanta waqikuna panaykunam. Chayhinaqa Abrahammi karqan sapallan churiyuq Isaac pachaq watayuq kashaqtinñan Dios ari quykurqan huk sumaq churita Isaac nispataq Abrahamqa sutichaykurqan imaraykuchus kusikuy churin kasqanrayku chaymantapas Sarapas Abrahampas asikurqanku machu payaya kaspaykuchu awaq kaykuman nispam chaymi karqan kay wawa Abrahampaq chaymanta Sarapaq kusikuyninkuq wawa pero huk p'unchaymi Dios Abrahampaq iñiñinta probaykurqan hinaspa nirqan anchapas munakusqayku aykita sacrificiopi nuqaman haywampuway nispa wawqiykuna panaykuna. Aunque mana hermanikuna Dios pak semin manhina permitqachu runakuna sacrificio haywanapaq ña ninchisña chaytapas Dios qachijinikunmi chaytaqa solamente que peqa Dios probaykushan Abrahampaq iminapunis iñinin kasqa chayta pitas masta munakun Abraham churintachus icha Diostachus munakun chayta hermanikuna probaykurqan Abrahampaq kawsayninpi wawqiykuna panaykuna. Chayhinaqa manan Diosqa watiqarqanchu Abrahamtaqa manan huchalchitachu munarqan wawqiypanay aswanpas riqsiykachayta munarqan pipunichus Abrahampaq Diosnin kasqanta ima isayaypunichus Diospaq munakuynin Abrahampaq kawsininpi kasqanta chayta rikuchinanpaq wawqiykuna panaykuna y chayhinaqa nuqanchispaq kawsininchispipas chayamanchismi prohibakunaqa Diosqa permitiykunmi sachakuykunata chay sachakukunaq chawpinta astawan Dios riqsinanchispaq chay sachakuykunataq nuqanchispaq iminachus iñiñinchis kasqantapas kuyakusqa wawqiykuna panaykuna arit ajwirin ajina kuyakusqa wawqillay panallay. Así que Abraham pues tenía que atravesar una de las difíciles pruebas, aunque ya anteriormente habían muchas pruebas en la vida del creyente Abraham, pero ahora será pues la prueba más difícil, hermanos, según los versículos 1 y 2 que ya hemos mencionado en la lección anterior. Génesis capítulo 22 versículo 1. Chaykuna qhipatan Diosqa Abrahanta probarqan. Dice, ¿no? Chaykuna qhipatan Diosqa Abrahanta probarqan. Mana watiqarqan nincho, sino probarqan. Nirqantaq Abraham nispa. Paytaq kutichirqan. Kaypin kashani nispa. Hinan Diosqa nirqan. Kunanqa munasqayki sapallan churiki Isaacta pusay. Hinaspa muriaq hap'iyman riy. Chaypin payta rupachina sacrificiota haywamuanki. Ñuqa nisqayki chay huknin urqu patapi nispa. Chayhinaqa hukuna panaykuna Diosmi Abrahanta probaykurqan nispa nishawanchis kuyakusqa waqaypanay pero sinchis hasa karqan. Porque Abraham machu kayninpi chaskirqan kay wawata. Hinaspa kunanqa Dios nin chay munakusqayki churikita rupachina sacrificiopi haywampuay nispa. Seguramente Abrahampaq yuyayninpi sunqunpi imakunaraqcha karqan hermanikuna pinsarirqan iminataq kayrikanqan nispa, pero chaywanpas Abraham Diosta kasukurqan wawqiykuna panaykuna. Porque Dios nishan sacrificiopi haywamuay nispa. Ari wawqiykuna panaykuna.
Chayhinaka maypi nishanmi kunan nishanmi riki a ver hinaspa Moriah hap'iman rinin. Moriah hap'iqa kashan Jerusalén llaqta chay chaqaspin kashan wawqikuna panaykuna y Abrahampaq tiyasqanmantaqa 15 p'unchay puripin kashan. Chayhinaqa Abrahamqa 15 p'unchayta puririn chakipi Isaac churin pusaykukuspa ishkay kamachikunantin llant'atapas aparikuspanku Diosta chay Moriah nisqa urqupi yupaychamunankupaq aqnata ch'uyaqilqa niwanchis wawqiykuna panaykuna. Chaykama nuqanchis ña yacharimurqanchis ña. Chayhinaqa nishanchis versículo 3 chaypin ninkay hinata nispa hinaqtinmi Abrahamqa tutallamanta sayarispa asnota karunarqan iskay kamachinta churin Isaactawan waqyarqan. Llant'atapas rupachina sacrificiopaq llant'arqan hinaspanmi puririrqanku Diospaq nisqan cheqasman. Chayhinaqa kaypi nuqanchis rikunchis Abrahampaq kasukuyninta. Abraham era un hombre obediente nispa nishanchis wawqiykuna panaykuna. Hayk'apun chaypurinninmi 3 días de caminada. 3 días de caminata. Chayra 15 p'unchay ari Abraham puririrqan manaykuna. Chay 15 p'unchay ujupicha yuyaymanarqan, ¿no? Entonces en la caminata de estos 3 días, en este periodo, Abraham tenía suficiente tiempo para reflexionar, ¿no?, en lo que Dios estaba mandando. Chayhinaqa rika wawqikuna panaykuna chayta nuqanchis kunan qhawarimusyanchis. Y chaypitaqmi ari sacrificiope churinta Abraham Diosman ofrecenpunan kashan rika wawqiykuna panaykuna, ¿no? Y chaymi seguramente Abrahamqa pinsarqan chay 15 p'unchaypi churiqa que kamallachakarqan kaypi churiqa tukupun nispa, ¿no? Y seguramente pensarqantaq pero iminataq kanqari Dios qaniwantaq miraynikiqa ashkan kanqa paymi rantiykita heredero kanqa nispa niwan chaykunari iminataq kanqa nispa, pero seguramente oqladunmantaqa confiarqan Diosmi yachan ima ruwasqantapas paymi ari juntanqa nispacha payqa confiarqan wawqiypanay. Chayhina kaqtinqa nuqanchispa kawsaynismapas achakuykunaqa chayamun ari nuqanchispaq iminachus iñinis kasqanta astawan riqsikunanchispa. Chaymantapas Diospaq atininta, Diospaq munaynin munakuyninta astawan riqsinanchispaq wawqiypanay. Lo importante aswanpas Dios kasukuymi wawqiykuna panaykuna iminan Abraham kasukurqan chayhina. Entonces versículo 3 niwanchis Abraham qariki kasukusqa porque nin tutallamanta nin. A ver, tutallamanta, o sea, pacha illarimuyta, achikaykuyta nispa yakucha wawqimanakuna ninman. Pacha illarimuyta sayarispa asnunta karunarqan. Preparakurqan Abraham wawqiykuna panaykuna purinanpaq imakunachus necesario sacrificiopaq chaytapas wawqiykuna panaykuna ari prepararqan Abraham wawqiykuna panaykuna. Bueno, chayhinaqa niki a ver chaypin niki Abrahamqa a ver imataq yuyayninpi kashan Abrahampaq sonqonpiqa kashan Dios yupaychaykuy imaraykuchus ari kunan continuasunchis leyespa versículo 4 nin 15 kaq p'unchaypitaq Abrahamqa qhawarirqan hinaspa karumanta chay chiqasta rikurqan. Chayhinaqa ña 15 p'unchaymanta chayarqankuña. Hinaspan versículo 5 nin chaymi Abrahamqa kamachinkunata nirqan kaypi asnuntin suyashawayku ñuqayku churiypiwantaq haqayman nispa Diosta yupaychamusaqku hinaspataq kutimusaqku nispa. Qankunas kayllapi qhipaykuychis kay urqu chakipi ñuqaykutaq churiypiwan risaqku hinaspa Diosta yupaychamusaqku hinaspa kutimusaqku. Iminata qankunas wawqiypanay intininkichis kay versiculota. Iminatan pensarisonman imaraykuchus kuyakusqa wawqiykuna panaykuna kaypi Abraham kasukushan Diosta.
Hinaspa payqa mana rimapakunchu, manan churanakunchu Dioswan, asampas kasukuininta riqsichishawanchis. Hinaspa pay ninkunanqa kayllapi kashaychis hinaspa noqa risaq churiypiwan hinaspa Diosta yupaychamusaqku nin. Mana nishanchu haqaypi noqapaq llaki suyamushawan, o churiymi chaypi ari wañunpunqa, sapallaymi kutimusaq, waqaysiwaysi mana chaytaqa ninchu Abraham, aswanpas Abraham nishan ari yupaychamusaqku hinaspa kutimusaqku. Pero Dios nirqan churiykita wañuchimpunki nispa, pero Abrahamtaq nishan kutimusaqku nispa. Chirayku no kanchis waqaypa nay intendesonman de que Abrahamqa ari del todo Diospe confiarqan, Diospe iñerqan wawqiykuna panaykuna, ¿no? Y chaymanta hermanoykuna kunanqa versículo 6 niwanchis, hinan Abrahamqa rupachina sacrificiopaq llant'ata oqarispa. A ver, no, falta un poquito. Versículo 5. Tenemos que meditar bien. Chaymi Abrahamqa kamachinkunata nirqan, kaypi asnuntin sayashaychis, ñuqa churiypiwantaq haqayman rispa Diosta yupaychamusaqku hinaspa kutimusaqku nispa. Chaymanta versículo 6 nin, hinan Abrahamqa rupachina sacrificiopaq llant'ata oqarispa churin Isaacman q'ipichirqan. Pin kunanqa llant'ata q'ipishan? Churin Isaac q'ipishan llant'ata wawqiykuna panaykuna, nin chaymantataq paytaq ninata kuchillutawan makinpi aparikurqan. Ahina rishanku churintin, muriaq urquman wichishanku. Hinaspa nillantaq, iskayninkutaq kuska rirqanku. Versículo 7. Isaacqa taytan Abrahamtan nirqan, taytay nispa. Paytaq kutichirqan, ima ninkin churiy nispa, ahinatas parlashanku wawqiykuna panaykuna. Y hinaspan kay hinata Isaacta apuykushan. Kayqa ninapas, llant'apas, maytaq borrego ropachina sacrificiopaq nispa, taytay, llant'apas ninapas kayqa apashanchis, llant'atapas q'ipishani, ninatapas apashanki, kuchillutapas apashanki, pero maytaq corderore sacrificanapaq nispa. Porque Isaac mana yachancho taytan payta Diosman sacrificiopi haywapunanta, mana yachancho, pero pay tapukushan wawqiykuna panaykuna. Llant'ata q'ipiukuspa Isaac kikin Isaac pay chay pero pachisqa kananpaq kunanqa muriaq urquman wichashan. Versículo 8 niwanchis. Chaymi Abrahamqa kutichirqan, churi kikin Diosme rupachina sacrificiopaq borregotaqa churamunqa nispa. Iskayninkutaq risharqanku. Chayhinaqa imanishanmi kaypi Abrahammi nin churinta Diosmi chay rupachina sacrificiotaqa churamunqa. Castilla simipiqa nishan Yahvé Yireh nispa. Anchayqa kashan hebreo rimaypin, Dios proveerá nin Castilla simipiqa. Hebreo rimaypin nin Yahvé Yireh nispa. Diosmi churamunqa q'ispichiq corderota nispa nishan hermanikuna. Chayhinaqa Abrahamqa confiarqan Dios, hermanikuna chayrayku kunanqa puririnku iskayninku, Entonces maypitaq kashan Abrahampaq iñinin, pipin kashan Abrahampaq iñinin. Churinña tapuykurqan, llant'atapas apashanchis, ninatapas apashanchis, maytaq corderore. Abraham nirqan, Diosmi churamunqa sacrificana corderotaqa nispa. Chaypin noqanchis riqsinchis Abraham Diospi confiasqanta waqaypanay. Noqanchis qispisqa kananchispaq pipi confianchis. Religionninchispi, ruwayninchispichu, iglesianchispichu maypi confiashanchis waqaykuna panaykuna. Abrahamqa manan religionninpichu confiarqan. Manan allinkaq ruwayninpichu, manan payqa nirqanchu noqa kasukuq runan kani chayhina qispisqapuni kanay nilanchu. Asampas Diosmi churamunqa q'ispichiq corderotaqa nispa nirqan hermanikuna Abrahamqa. Chayhinaqa ari kaymi importante waqaypanay. Chaymi kunan huqchikanta rikch'anarichunchis Isaactawan Cristotawan waqaypanay. Isaacmi karqan Abrahampaq anchapas munakusqan sapallan churin, el único hijo según la promesa.
porque ninchisñan Ismael karkan hijo según la carne. Ismael aunque Isaac churin karkan jepas, esclava chawpintan karkan, aychak munayninman hina, runak sonkonpak munaskanman hinayan karkan Ismael Isaac mi ichaqa milagrosamente chayamorkan Abrahampak wawan kanampak Sara warminpak chawpinta, casada warminpak chawpinta, aunque manaña atiko hinachu kasharkan chiwampas, Diospak atinimpe de manera milagrosa Isaac chayamorkan hermanikuna Abrahampak herederon Abrahampak chekaj mirainin kanampak wawqiykuna panaykuna. Chay hinan musuq rimanakuypi niwanchis el hijo unigénito nispa Jesucristo manta rimaspa. Dios yayak sapallan churinmi wawqiykuna panaykunas Señor ninchis Jesucristo. Echaqa Jesucristoqa manan Isaaqhina nasikchu. Aswanpas wawqiykuna panaykuna Jesusqa karqanpunin. Pero runa kayninmi milagrosamente qallarirqallanta hermanikuna Virgen Mariamanta nasespan hermanikuna. Manan Jesuspaqqa aychakayman hina taytan kanchu hermanikuna. Aswanpas Espíritu Santo atinimpen payqa nacerqan hinaspan Señor Jesucristo runa kaynin. Mana Dios kayninchu, sino runa kaynin qallarimurqan. Paqta noqanchis piensasonman Jesusqa chaypicha qallarirqan nispa. Jesús karqanpuni hermanikuna. Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 1 niwanchis qallaripiqa simiqa karqanñan, simitaq Dioswan karqan, simitaq Dios karqan nispanin. Jesucristomanta rimashan. Chihinaqa Jesucristo qallaripiqa karqanñan, Jesucristotaq Dioswan kasharqan, Jesucristotaq Dios karqan nispanin. Runa kaynin qallarimurqan, pero chaqa qallarimurqan de manera milagrosa oqaypanay. Isaac, hijo unigénito, único hijo, Jesucristo, único hijo también, ¿no? Y chaype no canches, hermanikuna, konan intendesuman. Y hinaspa, hermanikuna, imata kaype no canches konan, a ver, intendesuman, ashka cosas konata, hermanikuna, no canches intendesuman, hermanikuna. Pero hasta no canches konan, yo emanarsunches Abraham manta. Dios kamacherkan Isaacta sacrificiope haywapunampaq wawqiykuna panaykuna, ¿no? Ajina wawqiykuna panaykuna, pero maypachachos Abraham cuchilluta, filo cuchilluta seguramente hap'irqan Isaacta wañuchipunampaq. Hinaspa makinkunata chakinkunata wataykapurqan. Pero Isaac mana rimapakurqanchu, mana nirqanchu, mana churapakurqanchu, porque ña Isaac nirqanchis 20 años hinaña kaman karqan. Chayhinaqa Isaaca ancianoanqa kusata tupapakunman karqan ninman karqan ama kaytaqa ruwaychu nispa o ancianotaqa bensinmanpas karqan kallpanwanpas. Pero Isaac mana churanakunchu taytanwan. Isaac chaypi rikuchawanchis humilde kasqanta hinaspa hinalla watachikurqan. Tal vez Isaac pinsasharqan kaypicha wañupusaq nispa seguramente, ¿no? Ajinata qillqa Ari willariwanchis. A ver, hasta no canchis konan leerisunchis versículo 9. Dios paq nisqan cheqaqman chayaspankutaq Abrahamqa altarta perqaspa llant'ata chayman tawqaykurqan. Churin Isaacta mayt'uykuspataq altarpata llant'aman churaykurqan. Hinaspan Abrahamqa kuchilluta oqarirqan churinta ñak'ananpaq. Chayllamanmi Señor Diospaq angelninqa hanaq pachamanta waqyakamuspa nirqan. Abraham nispa. Paytaq kutichirqan. Kaypin kashani nispa. Hinan nimurqan. Ama waynachata ñak'aychu. Amataq imanaypaschu. Yachaniñan Diosta manchakuq kasqaykita. Manan sapan churiki qoytapas hark'akuwarqankichu nispa. Hinan Abrahamqa qhipaman qhawarikuspa huk anejuta rikurqan waqranmanta huk ch'afrapi chakaykusqata. Hinaspan payqa asuykuspa anejuta hap'irqan churinpaq garantintaq rupachina sacrificiota haywarqan.
Chaymi Abrahamqa chay chaqasta suticharqan Señor Diosmi churamunqa nispa. Chaytan kunankama ninko Señor Diosqa orqonpin churamusqan kanqa nispa. Ajina kuyakusqa wawqiykuna panaykuna. Chaykinaqa Isaac ha sido rescatado. Isaac wañusqamantapas kawsarimpushanman hinan kawsarimporqan hermanikuna. Isaac ña wañunanpaq destinasqaña karqan. Ña Abraham watapurqanña nispa nishawanchis kay hermanikuna. Ari kay qillqa lisqanchis. Ari nishanmi churin Isaacta mayt'uykuspataq altar patallant'aman churaykurqan. Nispan nin, hinaspan Abrahamqa kuchilluta oqarirqan churinta ñak'ananpaq. Ajina hermanikuna, chayhinaqa ñan Isaacqa wañusqaña kapurqan hermanikuna. Wañusqa hinaña kapushan hermanikuna. Chayhinaqa wañusqanmanta kawsarimpuq hinan kunanqa Isaac kashan hermanikuna. Pero Diosmi chayhinata prohibaykurqan Abrahamta pitas masta munakusqanta. Kunanqa sut'ita yachanchis Abrahamqa Diosta munakurqan aswantaqa churinmantaqa kuyakusqay wawqiykuna panaykuna chayta nuqanchis rikushanchis kunanqa, ¿no? Entonces Abraham examenpe hina kashan, pero hayk'atan orqukushan, a ver, hayk'a notatan. Nison mari que está sacando como 20, porque pay Dios son corona karqan. Entonces la prueba que pasó Abraham fue aplaudido, hermanos, ¿no? Aplaudido por Dios. Porque Dios, ¿no? Allí mi Abraham nespanin. Ñangria chaniña konanka Dios manchakoh kasqaykita nispa hermanikuna. Chayhinaka, are Dios manchakohqa imapetaq, a ver, rexichikon kasukoh kainimpis hermanikuna. Así que la evidencia del temor de Dios es la obediencia. Ari waqaypanay. Runa kuna ningmanmi Dios tan noqaqa manchakunin nispa, pero manataq kasukunchayqa manan Dios ta manchakunchu waqaykuna panaykuna, ¿no? Entonces la evidencia del temor de Jehová o del temor de Dios es la misma obediencia. La evidencia del temor de Dios es el servicio y honra a quien le amamos. Chayhina waqaypanay. Ari Dios manchakoyqa, Dios servime, Dios hatunchayme, chaqaq Dios yupaychayme, Dios kasukuyme, pitachos hatunchanchis chayta ñawpaqman churaymi hermanikuna. Chayhinaqa Abrahamqa Dios tan ñawpaqman churarqan kawsayninpi, tukuy kawsasqan p'unchaykunapi. Manan confiarqan churinpichu, manan confiarqan kaqninkunapichu, manan qhapaq kayninpichu confiarqan, aswanpas Diospin wawqaypanay. Hinaspa kunanqa según versículo leyes kunaman hina versículo 13 y chaypin rikunchis Abrahampaq rantinta huk cordero wañurqan hermanikuna. Abraham ari chaypi qispisqa kananpaq. Versículo 13 nin hinan Abrahamqa qhipanta qhawarikuspa huk anejota rikurqan waqranmanta huk ch'afrapi chakataykusqata hinaspan payqa asuykuspa anejota qhap'irqan churinpaq rantinta rupachina sacrificiota haywananpaq. Chay hinan hermanikuna Dios churaykamurqan hermanikuna chay carnerotapas ari ajinapi Isaac mana wañuchisqa kananpaq wawqiykuna panaykuna. Y chaycha qastataq sutichaykapurqan imanispa nishanmi Señor Diosmi churamunqa. Dios proveerá. Qaykakuti wawqaypanay que semita noqanchis imaña nistaqtinchispas rimakunchis hermanikuna. Diosmi churamunqa nispa. Pero aswantaqa noqanchis que semipi pensarinanchis yuaymanarinanchiskashan Dios me qespichiqtaqa churamunqa nispa. Anki ninantan que seminin. Dios proveerá el cordero. Dios proveerá el salvador. Y Abrahampaq nisqanman hina Dios churamurqan qespichiqta kay mundoman. Paymi Jesucristo waqaykuna panaykuna. Chaytan kaypiqa Abrahammanqa Diosqa riqsichiyta munarqan. Pichus qespichiq hamunanta waqaykuna panaykuna. Chayhinaqa tukuykunaypaq ari nisharqani naqa Oxchicanta rikch'anarichsunchis, chaytan nikun tipo de Cristo nispa. Kanmanchu Antiguo Testamentopi imallapas Cristomanta yachaqananchispaq o Cristohina nispa. Manacha Cristo ponichu, pero imetachos Cristo warqan noqanchkunarayku
chayta yachachiwanchis Isaac kawsaynimpi wawqaypanay. Najanis kayman hina Isaac karqan hijo único. Jesucristo hijo único también. Isaac karqan anchapas Abrahampaq munakusqan churin, el hijo amado. Agnata Jesucristo manta nillantaq, este es mi hijo amado nispa, Dios yaya agnata niwanchis wawqiykuna panaykuna. Pero chaymanta imataw no kanchis rikullanchistaq hermanoykuna, a ver, chay Isaac maypichu sacrificasqa kasqan chaypi hermanoykuna, ari karqan Isaac kasukuq sumiso, mana churapakunchu taytanwan. Hinallan watachikunpas, hinallan llant'apatamanpas churachikun, chay hinan Señor Jesús, ari imaynan Isaac llant'ata q'ipiyukuspa wichaykurqan Moriah urquman, ch'uyaqalqa niwanchis, Señor Jesúsqa cruzta q'ipiyukuspa rirqan noqanchikkunarayku wañuq wawqiykuna panaykuna. Entonces Isaac era obediente, sumiso, también Jesucristo es obediente y sumiso, hermanoykuna. Imaynan ñak'anapaq ovejata mayt'uykunku, cuchillutapas afilarinku hinaspa ovejaqa mana rimapakunchu. Ahinan Señor Jesusqa cruzpi ñuqanchiskunarayku wañurqan wawqiykuna panaykuna, chaykunata ñuqanchis astawan yacharishanchis, ¿no? Isaacmi ari hinalla watachikurqan llant'apataman churachikurqan, Jesuspas kasukuspa cruzpi wañurqan ñuqanchiskuna rayku wawqaypanay. Chayhinaqa rikunchismi Jesuspaq mijunanqa karqan kasukuyninmi, hermanoykuna. El alimento de Jesús era, hermanos, la obediencia. May pachachus noqanchis leyinchis Jesusmanta chayqa rikunchismi uqchaqaspi Jesús Jerusalempi chay Dios yupaychana wasipi sacerdotekunawan parlasharqan hina taytamaman mashkarqanku hinas tarirqanku imatan ruwashanki kaypi niqtinkun nirqan, yo estoy en los asuntos de mi Padre y eso es necesario nispa. Noqaqa taytaypaq kaqkunapin ucupakushanin nispa nirqan. Chayhinaqa Jesuspaq importante karqan taytanpaq kaqkunapi ucupakuy. Chayhina noqanchikkunapas Dios ninchispaq kaqkunapi ñawpaqtaqa puntataqa ucupakunanchis kashan wawqiykuna panaykuna. Ña ninchishña Isaac aspita q'ipiyukuspa rirqan pay kikin sacrificasqa kananpaq. Cristo cruzta q'ipiyukuspa rirqan wawqaypanay aqnata qillqa niwanchis y noqanchikkunarayku wañunanpaq wawqaypanay. Y kaykunata noqanchikkunan qhawashanchis. Y chaymanta Isaac wañusqanmanta hina kawsarinpurqan. Kinsa p'unchay puriyta rirqanku hermanoykuna taytanwan Isaac Moriah urquman. Señor Jesús kawsarinpurqan kinsa p'unchaymanta wawqiykuna panaykuna. Y kaykuna importante noqanchiskunapaq. Ari chayhinaqa ari kaykunata noqanchiskunan qhawarinchis hinaspa ichaqa Isaacpaq rantinta Cordero wañurqan, hermanikuna. Anchi partipi Isaac mana atikunchi rikch'anachikuyta Señor Jesuswan. Ari chayhinaqa kaykunata noqanchikkunan yacharimunchis yaqa hamuq wakichiypiña astawan yacharisunchis a ver del pacto que fue ratificado después del sacrificio de Isaac.